Силерге халатты кийсе болобу? Же именно окуудан эле кийиш керекпи же сыртка кийсе болбойбу? Короче, халатты киргенде баштап кийип баштайсың. Сыртка чыкканда, магазиндерге барганда желательно законго баш кийбеш керек. Анткени эми халат өзү таза болуп жүрүп, мындай врач болгондон кийин башкаларды үлгү алышыбыз керек. Так, адамда, вообще адам денесинде канча сөөк бар? Сөөгдөрдүн атын эле айтып бербейми лучше? Макул. Баштан баштап балким бут жака чейин аракет кылып. Давай, бисмилля. Жокто мен мындай орусча айтам, бирок орусча окуганда Так, давай, бисмилля. Так, плечо, запястье. Ага. Анан кийин бери тазовой бар, мына жерде тазовой. Бедренная кость. Мына жерде надколенник бар. Надколенник. Большая берцовая, малая берцовая бар. Ага. Лобная. Так, лобная, затылочная, теменная. Короче, мына шофтор бар да. Шофтор берде, венечный бар. Так, сагитальный бар мына жерде, ортосундагы. Сагитальный. Баштыкы верхний челюстный. Башта 8 скуловая, слезная, лицевой, мозговой. Лицевой, мозговой. 8 сөөк бар. 8-өнүн 4-өө парный, 4-өө непарный. Парныйлар булар затылочный. Эң айтпайм болду. Ийне жибине айтып бере коюңчу.